Jotono no lam sogo ani channel o kai tamung no norok ani channel no subscribe khlai ya kong kai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanamo nga phaidi tini kaisa ketal notification ale nai omo rijaka samogra shiksha tripura ni bokhaktui inke norok video no paithak jorate nai tongni kahamka saimana ni bagui nga phaida official notification ale na omo kha notification on notification rijaka abo 1 tarik December 2022 o kangkai o jaga o interview na jaknai abo Office of the District Project Coordinator Samagra Shiksha abo angkai Unakoti District Kailasahani bokhaktui o jaga o Unakoti District ni bokhaktui kainoi school o Warden te part time teacher chalangjaknai kangkai o jaga o Warden kangkai to unreserved post tibagai kaisa no obo kangkai boys residential hostel kaisa tongo o jaga o Warden unreserved post simi kaisa kangkai o jaga o graduate nango je BA BSc BCom khlaijak te logio BA tonga nangnai saka Warden ni bagai per month obo 22,000 khlai rejaknai te kaisa part time teacher orosin ST ni bagai kaisa post tongo obo kangkai graduation nangnai te logio BA tongkhangkai o jaga o preference rejaknai saka aro 10,000 rejaknai per month interview ongnai abo 16 tarik December 2022 o time bo rijak tongo 11 ta ni simi 3 ta PM jorangnai abo angkai ta kaisa angkai girls residential hostel abo angkai interview ongnai abo 17 tarik December 2022 o time angkai same no rijakha o jaga o Warden tai part time teacher tlanjaknai o jaga o sajaka je girls residential hostel tongmani angkai buirok simi aro apply khlai manai Warden tai part time teacher ni bagai angkai tomung no buri candidates rok apply khlaina musung tongkha angkai no ni qualification mili tongkha angkai norok apply khlai di te o jaga o sajaka je Warden post angkai abo norok residential mode sungnai aro noma tongnai abo 1 year ni bagai se abo period temporary contract basic ngai kangkai ulo performance based naioi obo taisa extend phano khlai mano hini sajak kha jaga o kangkai o jaga o local candidates rok kangkai preference kabang ko khair jaknai je a gana ni local candidates rok tongkha angkai norok apply khlai di norok taisa oro preference kabang khlai rejaknai kangkai norok ni application no bahake rena kangkai number 1 no tongo name of the post norok bo post to apply khlaina ne kangkai no ni candidates ni bumung tai father's name tai present permanent address tongo kai experience rok oro omo hai khlaiei oro tongo norok ni application form no ma sanamnai kangkai norok tomung na apply khlaina angkai sadi ang application form no description no ri ruana kangkai o jaga o norok ni application form no interview ungna sakang boni office o thangui norok 10 ta ni simi 2 ta PM jora norok ni application o mairnai borok ni office o thangui kangkai address bo rijak tongo norok nai dia bo ajaga o thangui norok interview o tomung no rena musung tongkangkai qualification mili tongkangkai norok interview ni sikang oro time rijakha 11 ta ni simi 2 ta PM jora norok a jora ni bisingo no norok ni application o marinai o jaga o part time teacher ni bagai ingkai graduate je BA BCom tai logio BA tongkha angkai preference rijaknai hini sajakha angkai Warden ni bagai to graduation ango angkai apply khlaina musung khai to apply khlaina di angkai norok ani channel no subscribe khlaiya ko angkai subscribe khlai di angkai hambai।